uduka wewa umusozi uhoraho Yerusalemu Arrive Kano Kameramani Ewe ya reka ndakubona ibintu bikomeye ko mbona ufise igunira iteremusi ugiye nanje narifise umuvinyu narimvuye kuwugura ntazi waruzi kweli yakubariye ejo ngo ni umusi mukuru wa Yesu Kristo yagizene aho yazutse ntazi waruzi ibyo bintu yazutse ivyo navyo vyo kuzuka nibi Yesu Kristo bari baramugizene bari baramwishe baramuhamba ejo ntihazozuka umugabo yitwa Yesu azozuka ejo ubu yatubambirwa ku musaraba ntazi waruzi ibyo niyo mpamvu ahantu hateguye ibintu byinshi bikomakomeye numva ngo ni kure nanjye rero niyo mpamvu udatereka mfata urugendo ngende aho nzoshika umunsi ukadoshika nahageze nuko nyine ariko ntaho nzi iyo mvuze natekeye ibintu byinshi hano woraba iwana biraremeye cyageze reka urabizi none ni bande bamwishe numva ngo nimba ubuyudi nimba ubuyudani nimba nta nibyo nzi ibyo bintu nanje uziko nigaze kumva ngo bamucumitse icumu ryo mu rubavu gusa reka ntiwaruzi rero ikintu gihari amaze iminsi ahandi ejo azozuka natekeye icyayi kivanze n'ubuyi uruzi icyayi kivanze n'ubuyi usanga kiryoshe amaze iminsi inzara yaramwishe ibiki reka ntiworaba umugabo iminsi yose namurumva ngo yazutse azuka kubera ikadapfa ngo agumeyo ibyo mushinga baraguhenze jewe ndamwubaha umugabo kamwe gusa inzara yaramwishe yaranambye sikagenda ukuzi warubizi kiriya kigabo cyaranambye ugatugenda nje kukira tugenda koreke bashenzi cyama cyazutse buri numva ngo nikure uwenda ndayimarira mu nzira abana natekeye wowe ubanza nene reka mukiro ngo sindamu ewana werekera akubambye ukuboko kwawe narakubambye Yesu Yesu ashimwe amina asa ngo numvise nk'umugabo gamaze imyaka n'imyaka apfa bamuhamba ngazuka ivyo navyo nibiki ibyo mugabo yama yapfuye ijambo ry'Imana ngaha Yeshuma yabizi yuko Yesu agomba gutugira umunsi mukuru yaba yapfuye imisi yose bikwibuka umunsi wo gupfa nanje narabyumvise ibyo bintu mpamvu aho ubona mutama mukozi w'Imana ndakwemera umukozi w'Imana nimero umukozi wanjye ntabyo nzi twatekeye tugiye kumuraba ibintu bikomakomeye igwana muramaze imisi yarapfuye tugiye kumuraba tumuzimane mukwiye kumuzimana yarinda mushiri umuvinyu amaze imisi itatu atarajya nakubari imisi atarajya natekeye ubuyi bubanza umugabo yama yapfuye azuka buri mwaka ivyo biba hazuka buri mwaka ni kwibuka umunsi we w'urupfu kwibuka we kubera iki batibuka urupfu rwawe sindapfa nturapfa none nuki mwatekeye uyu n'umuvinyu ndamushiriye kweli reka aha ni cyayi kivanze n'ubuyi sijya byonyene aha natekeye ibintu urabona impuzu nza kumufuka ibintu byo kurya ibintu bikomakomeye na parufe amaze iminsi mu kuzimu usanga nuka ndamupompa ivyo warubizi wowe wamwiteguriye uri wa mbere Imana iguhezagire ndamupompa ijuru ni iryawe niki yanje ni iryawe ko umwitayeho nanje nta pasi wowe zinye kavinyu umuvinyu kumisa atanwa uravyumva ubu ndazi mu kanwa aranuka kugira aze kunwa kugira aze kumota nawe Imana iguhezagire cyane amen umuvinyu rero ntacu mazi urazi ubuyi buvanze n'igikoma birusha umuvinyu mu kuryoha ko numva birenze wewe nigisha kumbara ibintu byinshi hari ibintu ngaha bikomakomeye natekeye rimwe gusa reka urabona ibi ndaza kurya ibintu byinshi ahubwo sinzi ngeno rero ikintu gihari mureke ndabasengere kugira ngo Imana Yesu muze kumwakira neza mwishimye cyane neza cyane reka dufukame mu izina rya Yesu gufukama utamubona mufukame ndabasengere muhumirize ndabasengere Mana mw'ijuru abantu bagiye kubushikanira
kuri mana bazanye ibintu byinshi akavinyu kose bakazanye none mwami ubakire mana ndabona bazanye ibintu byinshi bitandukanye bagutekereye n'utuntu twinshi dutandukanye none muju abantu bawe Basta. Jeremy. Mwemuyera ramanutse. Amanutse. Naringiye kumwakira ngo aramanutse. Mwemuyera manuka. Ko ntebwa pasi. Ntumireze. None mwami Yesu turagukunda cyane abantu bawe bitanze ubakire neza. Twabizanye ngibi pastor. Ubakire cyane. Baje imbere yawe none mana ubakire mwana mvugishwa ntugire ikibazo mvugishwa ni mpemu Yamanutse. Mana mbashaniye akavinyu nutwo kunwa rwose batuzanye mwami Akibagiye ubuye uvanze n'icyayi. ati n'ubuye buvanze n'icyayi mwana n'akavinyu ugiye kuryoherwa Yesu abantu baramukunda cyane turamukunda cyane mu izina rya Yesu uwo mugabo yama yapfuye mumirije kuko nongera sinzi n'akanya ndabona ndi muri hemu nyinshi Amen. Warapfuye. amen pastor ari muri hemu Amen pastor. ari mu hemu None pastor. Pastor. pastor ari mu pastor ari mu kudawuni Pastor yagiye mu laki pastor. yo umuvinyu wanje ugiye abana banje bamaze iminsi 3 batanwa umuvinyu none ndagiye kuwushikanira Yesu none ivyo nibi Yuko uvuga umuvinyu urazi ubuyi uvanze n'icyayi ngene musanga muhenze kurusha umuvinyu